Komiting-Khuduthamaga ya bosechaba NEC ke lephata le legolo leo le tsayang ditshwetso tse di botlhokwa tsa lekoko. Mme le fa basekaseki ba kgola seabe sa basadi le bašwa mo komiting, ANC mo profenseng ga ya itumelela gore ke maloko a profense a le mararo fela a mo NEC e leng Supra Mahumapelo, Dakota Legwete le Thandi Modise. Conference ya bosechaba ya ditlhopho e dictate-wa ke dinomoro or ke di-number. Now go diragetse gore go tsene fela baemedi ba le bararo go tswa mo Northwest. ANC mo profenseng e ile ya tlhaselwa ka ntlha ya go tlhanogela tshwetso ya bona go ema Ramaphosa nokeng jaaka moeteledipele. Fela ANC ya re tshwetso eo e tserwe ka tshoganyetso kwa Nasrec. Ga gona sepe se se phoso mo ke maikarabelo a delegate or a moemedi mongwe le mongwe wa branch go dira seo seo. Go begwa fa Kemedi ya profense e bokoa mo NEC e le sekao sa dikarogano mo keteledipeleng ya ANC ya profense. The lack of representation coming from the Northwest into the National Executive Committee is an indication of, generally speaking, poor leadership within the province. It is a result of division, infighting, and leadership not supporting each other. Duvenage a re go fenya ga Ramaphosa go tla dira gore ANC mo profenseng e ithulaganye sentle. Ke Mpholepedi, Dikgang tsona ke tsa SABC.